Dukomereje muri Iran, iki gihugu cyavuguruje ibyo Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze bigaragaza ko Iran ngo imerewe nabi kabishaka ibiganiro. Intambara ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran yinjiye mu cyumweru cya gatatu, ndetse Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwana Donald J. Trump yavuze ko kugeza uyu munsi igihugu cye gihagaze neza. Ingabo za Iran n'ubutegetsi bukuru bw'icyo gihugu ngo yarabahondaguye. Uyu munsi ngo afite amahirwe yo gutsinda intambara binyuze mu ngufu za gisirikare. Icyo gitutu cya gisirikare ngo kiri gutuma Iran itakamba ngo bayihagarike bakomereze mu nzira y'ibiganiro. Cyakora Perezida Trump agashimangira ko adashobora kwemera ubwo busabe bwa Iran kubera ko ngo abona ko batabiterwa nuko bashaka ibiganiro, ahubwo ngo babiterwa nuko batagifite ubushobozi bwo kurwana n'abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bafatanije n'aba Israel. We attacked Karg Island and we left just the one little area. Duherutse kurasa ku kirwa cyitwa Karg. Twasize ahantu hato cyane aho hanyura amatiyo atwara ibikomoka kuri peteroli. Dufite ubushobozi bwo kujyaho mu minota 5 tukaba tumaze kwasenya hose, ariko nafashe umwanzuro wo kutabikora. Turacyategereje igikurikiraho. Barashaka ko tujya mu biganiro, barabishaka cyane, ariko ntabwo ntekereza ko babishaka koko. Gusa nshingiye ku byo numva nuko bashaka ibiganiro vuba hashoboka, ariko sinzi ko biteguye kubikora, ariko nzi ko umunsi umwe wenda bazabikora. Gusa twe duhagaze neza ku biri kubera muri Iran. Ubu turi kuvugana n'ibindi bihugu bishaka kuza kudufasha gucunga umutekano wo mu muhora wa Hormuz. Nibikunda bizaba ari byiza, ariko nibitanakunda nabwo bizaba ari byiza cyane. Gusa mwibuke ku byabaye inshuro nyinshi mu bihugu bigize NATO. Buri gihe twe dufasha ibihugu biri muri uwo muryango, tubafasha ku kibazo cya Ukraine. Hagati yacu harimo inyanja nini. Ibyo bivuze ko icyo kibazo kidashobora kutugeraho, ariko turabafasha. Ubu rero dutegereje kureba igihugu kizanga kudufasha ku kibazo gito nk'iki cyo gufungura uyu muhora. Iki ni ikibazo gito kubera ko Iran isigaranye ubushobozi buke bwo kurasa. Misile zabo zaragabanutse cyane, niyo mpamvu mubona basigaye barasa nkeya. Twashwanyaguje inganda zabo, drone zabo zaragabanutse ku rugero rwa 20%, basigaranye nkeya, ariko nyine ntiboroshye. Ejo hashize twanasenye uruganda bakoreramo izo drone. Iki ni igitero cya gisirikare gikomeye, kimeze nk'icyo twakoze muri Venezuela. Dufite igisirikare gikomeye ku isi yose, ntawe duhanganye, kandi abantu bose bamaze kubisobanukirwa. Akazi tuzakarangiza vuba. Perezida Trump akimara kuvuga ibyo, Iran yahise ibihakana. Minisitiri w'Ububanyi wa Iran bwana Abbas Araghchi yavuze ko batigeze basaba imbabazi Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mukuru wa diplomasi ya Iran avuga ko badateganya kuganira, ahubwo ngo biteguye intambara batitaye ku gihe cyose yamara. No, we never asked for a ceasefire. Ntitwigeze dusaba agahenge, nta nubwo twasabye ibiganiro. Twiteguye kwirwanaho kugeza igihe cyose bizamara. Ibi nibyo tumaze igihe dukora kugeza n'uyu munsi, kandi ni nabyo tuzakomeza kugeza igihe Perezida Trump azamenya neza ko iyi ari intambara inyuranije n'amategeko kandi akaba adashobora no kuyitsinda. Abaturage bakomeje kwicwa kubera ko Perezida Trump ashaka kwishimisha. Ibi ni nabyo yavuze ko yashwanyaguje ubwato bwacu, akaba anakomeje kurasa ku bikorwa bya gisirikare nk'uburyo bwo kwishimisha. Minisitiri ushinzwe intambara nawe aherutse kuvuga ko babikora nta mpuhwe. Kuvuga ibyo ubwabyo bigize icyaha cy'intambara. Iyi ni intambara Perezida Trump yahimbye. Natwe turakomeza kwirwanaho tumeze neza, kandi dufite imbaraga zihagije zo kurinda abaturage bacu intambara twashowemo.
nta mpamvu n'imwe tubona yatuma tuganira na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwo duheruka mu biganiro batugabyeho igitero bitararangira. Ibyo kandi byabaga ku nshuro ya gatatu. Uyu munsi nta kintu na kimwe twiteguye kuganiraho nabo. Wenda mu bihe biri imbere nibiba ngombwa ko tugirana ibiganiro na Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa undi muntu wese, nibwo tuzamenya icyo twaganiraho. Ariko uyu munsi nta kintu na kimwe duteganya gushyira ku meza y'ibiganiro. For the time being, nothing is on the table. Hagati aho Minisitiri w'Intebe wa Israel yongeye kugaragara mu ruhame nyuma y'icyumweru cyose aburiwe irengero. Abashyigikiye Iran bari bamaze iyo minsi bavuga ko Benjamin Netanyahu yishwe n'ibitero by'ingabo za Iran. Ejo hashize yagaragaye ari gutembera mu baturage yinywera ikawa, aho ni naho yagaragaje ko ari muzima, anerekana ikiganza cye ko kigizwe n'intoki 5 zonyine. Ibyo byakurikiye ubutumwa buherutse gutangazwa mu mashusho, ariko bamwe bakavuga ko iyo video ya Netanyahu yari incurano kubera ko ngo babonaga ibiganza bye biriho intoki zirenze 5. Kuri uyu wa mbere nabwo Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu yongeye kugaragara ari mu ruhame, yaganiraga n'abaturage be i Yerusalemu. Yababwiye ko atigeze apfa, ngo aracyari muzima kandi ingabo ze ziri gukora akazi gakomeye, ngo bari kugera ku byo bifuzaga. Gusa yasabye abaturage be kubahiriza amabwiriza yose atangwa n'inzego z'umutekano kugira ngo birinde muri ibi bihe bahanganye na Iran ndetse na Hezbollah yo muri Liban. Naho muri Kenya, Perezida Ruto yishongoye ku banyepolitike biyemeje kuzahangana nawe mu matora y'umukuru w'igihugu azaba mu mwaka utaha. Abo William Ruto yavuze ko barimo abajura n'abicanyi. Uyu mukuru w'igihugu cya Kenya Dr. William Kipchirchir Samoei Arap Ruto yari yabivugiye mu gikorwa aho yari yasuye abaturage bo mu gace kitwa Busia, mu gikorwa cyasaga no kwiyamamaza mbere y'igihe. Perezida Ruto yabwiye abaturage ibyo amaze kubakorera mu myaka amaze ku butegetsi. Ibyo ni nabyo yaheragaho ababwira ibyo azabakorera muri manda ya kabiri ateganya kuziyamamariza mu mwaka utaha. Perezida Ruto yaboneyeho ku mwanya wo kwandagaza abanyepolitike batemera ubutegetsi bwe. Yavuze ko azabatsinda nk'umuntu ry'ifunguro rya mu gitondo kubera ko ngo bafite indangagaciro zitatuma batorerwa uwo mwanya uruta iyindi yose muri politiki y'igihugu icyo ari cyo cyose ku isi. Mimi nataka niwaambie viongozi wote wa Kenya, hawa wa Kenya ni watu wako na akili. Ndashaka kubabwira abayobozi bose ba Kenya ko aba baturage ba Kenya ari abanyabwenge. Twe nk'abayobozi bazatumenyera ku migambi yacu igamije iterambere. Aba banyagihugu bakeneye kumenya umuntu ufite ibitekerezo, gahunda, manifesto n'ubushobozi bwo gukemura ibibazo bafite. Bakeneye kumenya umuntu uzatuma abana babo babona akazi, umuriro ukagera mu ngo zabo, amavuriro akagira imiti ihagije, abana babo bakiga, Kenya igatera imbere. Ariko abaminuje mu bitutsi, ivangura, abahanga mu bintu by'ubupfapfa, ndashaka kubabwira ko igisubizo cyabo kiri bugufi. Ese musatora umuntu utagira ubwenge? Bariya bivugisha ko duhanganye, ngira ngo mujya mwumva ibyo bavuga. Bavuga ibintu bitatu byonyine. Icya mbere ni Kasongo, icya kabiri agomba kugenda, icya gatatu manda imwe. Ese ibyo bintu bitatu bavuga bishobora kubaka umuhanda? Nimurebe nk'uriya twirukanye kubera ubujura. Yari igisambo kugeza ku rwego rwo kwiba abavandimwe be. Hari n'uwica abantu biganjemo abakobwa, ngo sinzi iby'abahorada. Murumva aba bantu bafite ubushobozi bwo guhangana natwe, tuzabatsinda mu gitondo kare. Nibakomeza ibyo barimo, tuzabarangiza nk'ifunguro rya mu gitondo, ntabwo bazageza ku ifunguro rya saa sita. Wakiendelea vile wanaendelea, tutawamalizia na breakfast, hata hawawezi kufika lunch.
Naho mu Burundi Perezida Ndayishimiye avuga ko imyitwarire y'abagore bo mu gihugu cye ibangamiye uburere bw'abakiri bato. Ibyo Perezida Ndayishimiye yabivugiye mu nama nkuru y'abagize ishyaka riri ku butegetsi y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, avuga ko uburere bugeramiwe mu gihugu cye, ariko agashimangira ko ababyeyi ari bo batakita ku nshingano zabo. Abo ngo ntabwo babigenza nk'uko ababyeyi be babimukoreye. Arifuza ko bigisha abana imyitwarire kubera ko yivugira ko ababyeyi be bamwonkeje ubuhinzi. Iyo ngo ni nayo mpamvu yiyumva cyane muri uwo mwuga w'ubuhinzi. Indero bose baravuga ko iri kwiragabanuka mu gihugu cyacu, ariko mumenye ko indero nyayo iva haziko. Turafise uburorero bwinshi, genda muraba mama uzosanga abana babo baciye ubwenge, muzosanga nabo bamama mu miryango yabo hariya baba uzosanga bameze neza cyane. Ukazobona umwana w'igitantahe muze murabe muzosanga na nyina ariko ameze yamaze kubigendereza, kuko mama niwe na rugo, niwe muzezwa nzu, kuvuga abana niwazi ingene bakura. Umwana gukura ari insimba rubebe, murabe neza nuko aba mama tacho baba bakoze. Umwana kugira kure ariko aguruka arabeba, nyina wiwe ntaca bariko arakora, nukuvuga ntamukurikirana. Hariho abana bakaguruka arabeba, insimba rubebe, bamwe ngo tambuka uzino. Ni vyinshi kurera umwana tambuka uzino, kurambona bakwe mw'ishuri. Ivyo nivyo batwigisha, bakatwigisha no mu miryango ko dutegereza kumera uko. Ewe hari igihe mpora niraba, abantu benshi bakunda kumbaza ngo mbega wewe ngo wawize ivy'uburimyi ukunda kurima no korora, ngo ko ari bubitwigisha. Ndabwira nti nivyo nize mu muryango, kuko mama yanyigishije kurima ngifise imyaka itarenga 3. ampa agafuni nje impande yiwe, ntangura kurima utwibare nkiri mutoyi. Ewe nagize igipimo c'ikawa c'ibiti 120 niga mu wa 5. N'ubu uzoca muhiri wacu bazomwereka bati ngiki igipimo cyo kwa vari, nagiteye niga mu wa 5. Nakunze kurima nkiri muto, none no munsi niho novyaka kandi ndiko mvuga ururimi nose. Uwo baza jewe nize ibintu bijanye n'ubutungane, sinize ivy'uburimyi. Nico gituma ashaka kubabwira yuko mwishure baguha ubumenyi ntibaguha ubwenge. Ubwenge bw'ukuri ubukura mu muryango. Umuvyeyi arakwigisha akakwereka iyuja. Katuve Igitega dukomereze i Brazzaville, aho ni muri Repubulika ya Kongo. I Brazzaville biriwe mu ibarura ry'ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye ejo hashize. Abashinzwe amatora biriwe babarura ayo majwi, ndetse ibinyamakuru bigaragaza ko Perezida Denis Sassou Nguesso afite amahirwe yo gutsinda manda ya 5 yikurikiranya. Uyu mukambwe w'imyaka 87 y'amavuko uhabwa amahirwe yo kugumana ubutegetsi aburiho kuva mu mwaka w'1979. Icyo gihe yamaze imyaka 13 ku butegetsi, agaruka kuri ubwo butegetsi mu mwaka w'1997 kugeza n'uyu munsi bakaba yujuje imyaka 42 ategeka abanyekongo. Muri 2015 Brazzaville bahinduye ingingo yo mu itegeko nshinga yateganyaga imyaka y'amavuko na manda y'umukuru w'igihugu atagomba kurenza. Ibyo biha uburenganzira Perezida Denis Sassou Nguesso bwo kwiyamamaza kugeza igihe cyose azaba yumva atakibishaka. Abaturage bakiva muri ayo matora rero yabaye ejo bagaragaje ko bashaka impinduka mu butegetsi. Abo nibo bavuganye n'ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters. Tuzi ko buri gihe uko habayeho amatora hakurikiraho ibibazo. Twe turashaka amahoro, ntabwo twifuza ko abaturage barwana. Turashaka ko igihugu cyacu gitera imbere, ntabwo dushaka intambara. Turashaka umukuru w'igihugu mushya uzazana impinduka. Turashaka impinduka zigira Kongo yacu nshya. Nubwo bamwe muri abaturage ba Kongo basa n'abarambiwe ubutegetsi bwa Perezida Denis Sassou Nguesso, uyu mukandida w'ishyaka riri ku butegetsi we yavuze ko yiteguye gutsinda, kandi ngo nakomeza gufata ubwo butegetsi azashyira mu bikorwa ibyo yizeje abaturage b'igihe yiyamamazaga. Nous gardons bon espoir que We remain hopeful
turacyizeye ko ibyo twakoze mu bihe byo kwiyamamaza biza gutanga umusaruro uyu munsi. Ndahamiriza abaturage ko nidutorwa tuzashyira mu bikorwa gahunda zose twabamurikiye. Mettre en œuvre le projet que nous avons présenté.